Iyi ni radiyo BBC GAHUZAMIRYANGO ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC GAHUZAMIRYANGO aho uri hose ku isi, hikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri wa gatatu tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu. Umukuru wa leta y'Ubudage Angela Merkel yatanze impuruza ko abaturage bagera kuri miliyoni 70% bashobora kwandura icyorezo cya coronavirus kiri gukwirakwira bwangu mu isi, kandi aburira abaturage ko nta muntu kirebera kidafite n'urukingo. Abaturage 124 batuye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bandikiye inteko ishinga amategeko ibaruwa y'impuruza bavuga ko bari kurenganywa n'ubuyobozi bushaka kubimura mu mitungo yabo nta ngurane ziboneye bahawe. Ubutegetsi buvuga ko batuye mu manegeka ariko bose ko babibona. Nuko noneho twamaze kubona ko imitungo yacu bayifashe nk'imitungo iri mu manegeka. Ntabwo twebwe imitungo yacu iri mu manegeka kubera ko ni imitungo iri ahantu umushoramari ashaka gushora imari. Aho mu Rwanda kandi hafunguwe ku mugaragaro umushinga wo gukuhira imyaka hakoreshejwe ikoranabuhanga ry'imirasire y'izuba mu duce dukunze kurangwamo izuba ryinshi igira ingaruka ku musaruro. Ku baturage bakoresha iri koranabuhanga ngo impinduka zirivugira. Mbere rwose twahuraga n'amapfa cyane ndetse ku buryo nta kintu twasaruraga. Ubu tuva kuri toni 5 tweza kuri toni 10. Duhinga ibigori, buri tugahinga ibishyimbo na soya. Mu kiganiro cy'abagore turakomeza urukurikirane rw'ibiganiro ku bagore bateye imbere mu buhanga bwa siyansi. Amakuru yabowe na Mark Niyonkuru. Inyuma yuko Jacques Niyitegeka anyuza amaso ku yandi makuru y'ingenzi avugwa ku isi hano kuri BBC GAHUZAMIRYANGO. Umucamanza w'i New York muri Amerika yakatiye igihano cyo gufungwa imyaka 20 umugabo wahoze hari icyamamare mu gukora amafilme i Hollywood, Harvey Weinstein, kubera ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina no gusambanya abagore ku ngufu. Uyu mugabo wamaze igihe afatwa nk'umwe mu bakomeye cyane i Hollywood yahamijwe ibyaha mu kwezi gushize, maze umwanzuro w'urukiko wakirwa neza cyane n'impirimbanyi zamagana ihohotera rishingiye ku gitsina bo mu cyitwa #MeToo movement. Abamwunganira mu mategeko bari binginze urukiko ngo rumuhe igihano cyoroheje, bagashimika bavuga ko ni igihano gito cy'imyaka 5 kuri we cyafatwa nko gufungwa burundu. Ubushinjacyaha bwo bwari bwasabye igihano cyo gufungwa kijyanye n'ibyaha by'ihohotera, bavuga ko yakoze igihe kirekire cy'ubuzima bwe kandi ngo ntanasabire imbabazi ibyo yakoze. Umukuru wa leta y'Ubudage Angela Merkel yaburiye abaturage b'igihugu cye ko hagati ya 60 na 70% by'abagituye bashobora kwandura indwara ya COVID-19 iterwa n'agakoko gashya ka corona. Yabivugiye mu kiganiro yahaye abanyamakuru i Berlin. Angela Merkel: byumvikane neza, iyo agakoko kaje nta budahangarwa abanyagihugu bakagiraho kandi nta rukingo nta n'umuti. Abahanga bavuga ko umubare munini w'abaturage, ni ukuvuga hagati ya 60 na 70% bazandura iyi ndwara nibikomeza kumera gutyo. Niyo mpamvu rero turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo tuyibonere umuti n'urukingo. Tukivuga ibyerekeranye n'iyo ndwara, muri Afrika y'Epfo habonetse abandi bantu bashya 6 banduye iyo ndwara ya coronavirus, bityo umubare wamaze kuyandura bose muri icyo gihugu ugera kuri 13. Abategetsi baravuga ko hamaze gukorwa ibizamini kuri iyo ndwara bigera hafi ku 4,000, bimwe muri byo bikaba byaravuye mu bindi bihugu bya Afrika. Baravuga kandi ko hafashwe ingamba za ngombwa zo kumira isakara ry'iyo ndwara mu gihugu. Ni inkuru ya Pumuza Firani mugezwaho na Fenega Kwaya. Abategetsi bo mu buvuzi basabye abaturage kudakuka umutima. Bamwe mu bafite ako gakoko ka corona barimo kuvurirwa mu bitaro, mu gihe abafite ibimenyetso byoroshye cyangwa se abatari babigaragaza bishyize mu muhezo.
benshi muri bo bari mu itsinda ry'abantu 10 bafatiye hamwe ikiruhuko mu Butaliyani mbere yo gutahuka mu cyumweru gishize. Abasigaye muri bo basuye Ubutaliyani, Portugal, Ubudage na Autriche. Hagati aho hari indege yoherejwe mu Bushinwa mu gace ka Wuhan iyi ndwara yaturutsemo gutahukana Abanyafurika y'Epfo barenga 120 bahezeyo kuva mu kwezi kwa mbere. Nibagera muri Afurika y'Epfo bazashyirwa mu kato kandi bakomeze gukurikiranwa n'abaganga mu gihe cy'iminsi 21. Muri Afghanistan haba Talibani bateye utwatsi icyemezo cya Perezida Ashraf Ghani cyo kurekura imfungwa z'inyeshyamba 500 kubera ko basanga bidahagije. Umuvugizi w'abatalibane Suhail Shaheen yabwiye BBC ko amasezerano bagiranye na Amerika mu kwezi gushize ateganya ko intagondwa zifunze zigera ku 5,000 zigomba gufungurwa maze abatalibane nabo bakarekura abashinzwe umutekano ba leta 1,000 bafunze. Leta ya Afghanistan yari yiyemeje kurekura itsinda rya mbere y'imfungwa z'abatalibani mu mpera za kino cyumweru, naho izindi 3,500 zikarekurwa ari uko itangiye kugirana ibiganiro n'abatalibani mu gihe bikorwa ariko by'urugomo byaba bimaze kugabanuka cyane mu gihugu. Umuvugizi w'abatalibani we ashimitse avuga ko guhana imfungwa bigomba kuba mbere y'ibiganiro na leta. Amakuru hava muri Israel haravuga ko ingabo z'icyo gihugu zishe umusore w'umunya-Palestina mu ntara ya Israel yigaruriye ya Cisjordania Amakuru haturuka mu buvuzi aravuga ko Mohamed Hamayer yarashwe mu maso mu gace kari mu majyepfo y'umujyi wa Nablus. Yari mu banye-Palestina magana bari bateraniye ku musozi umwe nyuma y'impuha zavugaga ko abanya-Israel batuzwa mu ntara z'abanye-Palestina bari bafite umugambi wo kwigarurira ubutaka bwabo. Aho hantu hari hagati n'imirenge myinshi y'abanye-Palestina akaba hashize ibyumweru bike umwuka mubi wiyongera. Ibikorwa byo gukozanya aho byatangiye igihe ingabo za Israel zahageraga. Izivuga ko abanye-Palestina baziteye amabuye kandi bagatwika imipira y'imodoka mu cyo zise igikorwa cyo kwivumbura kirimo urugomo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Senateri Bernie Sanders yatsinze muri leta ya North Dakota y'amajyaruguru, ni naho honyine yatsinze mu matora yabaye ku munsi w'ejo muri gahunda yo guhitamo uzahagararira ishyaka ry'abademokrate mu guhangana na Perezida Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu cyo gihugu mu kwezi kwa 11. Ariko rero uwo bahanganye Joe Biden wigeze kuba vice president wa Amerika we yatsinze muri leta 4 kuri 6 zabayemo amatora ejo. Intsinzi ye ikomeye yayibonye muri leta ya Michigan aho Senateri Sanders yari yatsinze Hillary Clinton mu mwaka wa 2016. Uwatsinze muri leta ya Washington mu burengerazuba bw'igihugu we ntabwo yari yamenyekana. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru harambuye duhera hano ku mugabane w'Uburayi mu Budage. Umukuru w'icyo gihugu Angela Merkel yatanze impuruza ko icyorezo cya coronavirus cyangwa COVID-19 kiri gukwirakwira bwangu kandi aburira abaturage be ko nta muntu kirebera kidafite n'urukingo. Madame Merkel yavuze ko abantu babarirwa ku kigero cya 70% cy'abaturage batuye Ubudage bashobora kwandura iyi ndwara ya COVID-19 iterwa n'agakoko gashya ka corona. Yabivugiye mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu murwa mukuru i Berlin. Hagataho ariko ibindi bihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo bikomeje guterwa inkeke n'ikwirakwira ry'iyi ndwara itarabonerwa urukingo. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC murabiva mu ijwi rya Mark niyo nkuru. Umukuru wa leta y'Ubudage Angela Merkel yagabishije ko abanyagihugu 70% b'icyo gihugu no kuvuga imiliyoni 58 z'abadagi bashobora kwandura uyo mugera wa coronavirus. Uyu munsi wa gatatu umuntu agira gatatu wo mu karere ka Hensberg mu burengero bw'intara ya North Rhine-Westphalia isanzwe yugarijwe n'uyo mugera yahitanywe n'iyo ndwara ya coronavirus. Yavuze ko mu gihe atamutukizo uwo mugera uraboneka hakwiye gushigwa inguvu mu gutuma uyo mugera ukwiragira buke buke. Aho nyene mu Budagi ejo kuwa kabiri ikigo gikurikirana indwara Robert Koch Institute camenyesheje ko abantu 1296 bamaze kwandura uyo mugera. Angela Merkel yatanze impanuro mu gihe mu Butaliyani bageze ku munsi wa kabiri ibikorwa vyahagaze hose mu gihugu.
umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Giuseppe Conte yatangaje ko hugagwa amashure, ibibanza vyo kwinonoreramwo imitsi, ububare bavugirizamwo umuziki mw'ijoro, inzu ndangakahise hamwe n'ibindi bibanza mu gihugu. Aho nyene mu Butaliyano ibitigiri vy'abamaze kwandura uwo mugera bimaze gushika ku bihumbi 10. Mu Bwongereza umuyobozi mukuru wo mu gisata c'amagara y'abantu Nadine Dorries yatowe ko yanduye uyo mugera, akaba ari mu kibanza ca wenyene muri kino gihe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buramatari w'intara New York yamenyesheje ko hashobora kurungikwa inteko mu gisagara ca New Rochelle kiri mu buraruko bw'iyo leta kugira bafashe mu kurwanya ico kiza, mu gihe ibitigiri vy'abamaze kwandura uyo mugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze kurenga 1000. Ingaruka mbi ziribonekeza: imiziki hamwe n'ibindi birori, harimwo n'ico bita Coachella Festival y'imiziki n'utugenegene vy'ibihugu bitandukanye cobereye muri leta ya California, vyasibijwe canke vyigijwe ku matariki ataramenyekana. Musore gatoya, Angela Merkel ntago ari umukuru w'igihugu cy'Ubudage, ni umukuru wa leta y'Ubudage. Uretse ibibazo rero by'ubuzima, iyi ndwara ya coronavirus inafite ingaruka ku bukungu bw'igihugu cy'Ubudage, ariko kandi no ku bindi bihugu byinshi ku isi. Guverinoma y'Ubwongereza nk'urugero yamaze guteganya akayabo ka miliyari 30 z'amapaundi akoreshwa hano mu Bwongereza mu ngengo y'imari yatangajwe kuri uyu wa gatatu na minisitiri w'imari ku ngaruka zishobora guterwa ni coronavirus mu bukungu. Twashatse kumenya ubukana bw'ingaruka z'ubukungu iki cyorezo gishobora kugira ku bindi bihugu. Mvugana na Joseph Ngarambe, impuguke mu rwego rw'ubukungu, akaba aba mu Bufaransa. Iki cyorezo cya coronavirus ni ikintu kibangamiye cyane urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu ku isi, kandi rero kigoye cyane nuko cyanaturutse muri bimwe mu bihugu by'ingenzi bifatwa muri kino gihe nk'isoko rivamo ibintu by'ibicuruzwa. Ibintu ahantu rero hava Ubushinwa na za Korea. Hano mu Burayi igihugu cy'Ubutaliyani, urugero natanga, Bushinwa bwohereza ibintu mu mahanga byinshi cyane, bukanagura n'ibindi bukeneye kugira ngo nyine bubashe gukora ibicuruzwa. Nko muri Afrika ruhakura petrol, rukakura amapamba, rukakura n'ibindi bintu by'ibanze nk'amabuye y'agaciro. Bityo rero Ubushinwa butariho bukora neza, birasobanura ko n'abantu muri Afrika batazabasha kohereza ibintu byayo. Umuntu akaba yavuga ati nubwo kiri mu Bushinwa, mu Burayi na za Korea, wenda muri Afrika ntibikomeye, birakomeye haba ku rwego rw'amagara, kuko naho bizahaza ibihugu birenze 90 byose bimaze kugaragaza ko hari abarwayi babyo. Ariko no mu rwego rw'ibicuruzwa, Ubushinwa bwabyo bwatangiye kuvuga yuko muri bino bihembwe bibiri rwose bamaze kugabanukaho mu byo bohereza mu mahanga hafi 20% by'ibyo bacuruza. Ni ibintu bikomeye cyane. Ubutaliyani ni igihugu cya 8 mu bukungu ku isi. Hari abantu batangiye kuvuga ko ibi bintu bishobora gukurura ikizwi nka recession, cyangwa se hahandi ubukungu bugandara burundu. Yego, bukagandara rwose. Izi mpungenge abaturage bazumva, cyangwa se leta nayo ifata ibyemezo yazirinda gute kugira ngo ntibibe kuko ubwo bukungu ntibugandare burundu? Bigaragara nuko leta nazo zero zitungurwa zikagenda zifata ibyemezo nabyo bigatungura. Nko mu Butaliyani abantu ntagumi babo ibintu byose bihagarara, imipira y'amaguru ni ibintu bikomeye cyane ku gihugu nk'Ubutaliyani, n'ibindi bigahagarara. Ariko n'urujya n'uruza abantu bajya mu Butaliyani ni benshi, abahava ni benshi. Hano mu Bufaransa ndumva guhera muri kino cyumweru kino imipira batangira kuyikina nta bariho bayireba. Hano mu Bwongereza umupira wa mbere wagombaga guhuza Manchester City na Arsenal wasubitswe kubera impungenge za coronavirus. Yego, ntabwo haningero zindi zoroheye wenda nk'abari watwumva kuzumva. Iyo ugiye nko mu mangazini wumva abantu benshi batinya kujya mu mangazini ku bwinshi kugira ngo batandura. Nka secteur z'ubukerarugendo ndetse n'amakompanyi y'indege, amaresitora nuko nguko ibintu by'ubukerarugendo byinshi nyine bimaze gutakaza muri aya mezi abiri 1/4 cy'amafaranga nyine babo bacuruzaga binjizaga ugereranije no mwaka ushize. Nk'igihugu nk'ano mu Bufaransa batangiye kuvuga ko ari ngombwa gushyiraho urwego nyine rugomba kwiga kompanyi zifite ingorane kurusha izindi, ku buryo leta yazifasha. Gusa leta izazifashije iki mu gihe nabyo ubukungu bumeze nabi, nabyo ni ikindi kibazo. Mu ngengo y'imari guverinoma y'Ubwongereza imaze gutangaza mu masaha ashize, hari amafaranga angana na miliyari 30 z'amapaundi, amafaranga akoreshwa hano mu Bwongereza amaze kugenwa yazifashishwa mu bikorwa byo gukumira ingaruka zishobora guterwa n'iyi coronavirus. Nko mu bihugu byacu, mu Burundi, mu Rwanda, hari ibintu amaguverinoma ashobora gukora
mu gushyira amafaranga ku ruhande ateganya yenda yo gufashisha abacuruzi cyangwa se abaguzi? birashoboka biterwa nyine na buri leta uko yifite n'ukuntu yumva neza ikibazo cy'ubukungu n'ikibazo cy'ababugize aribo bantu ari ibyo bigo. Ariko nyine nk'uko bizi iwacu ndetse muri biya bihugu byacu kenshi usanga habamo guhisha, hakabamo no kwitwara nabi. Ntabwo mu guteganya, ntabwo mu guhangana n'ibibazo burya turagira ubushobozi nk'ubwa bino bihugu bikomeye. Cyakora nsubiremo ko nabyo ubwabyo bisa n'ibyatunguwe, bisa mu by'ukuri nk'aho ikiza kimaze kubirenga nabyo. Joseph Ngarambe, impuguke mu rwego rw'ubukungu. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, urumva no kuri BBC Gahuza.com, kuri Facebook uratwumva na tureba, jya kuri Facebook ushakishe BBC Gahuza. Saa moya zari buri minota 15 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka mu Rwanda, ni nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. BBC Gahuzamiryango urumva kandi no kuri Kisura FM muri Uganda. Reka tujye mu Rwanda. Abaturage 124 batuye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bandikiye inteko ishinga amategeko ibaruwa y'impuruza bavuga ko bari kurenganywa n'ubuyobozi, bashaka kwimurwa mu mitungo yabo nta ngurane ziboneye bahawe. Iyi miryango ivuga ko ifite ibyangombwa byuzuye yahawe na leta byo gutura mu butaka burimo imitungo yayo, ariko ko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bubafata nk'abari mu duce dufatwa nk'amanegeka, bityo ko bagomba kwimurwa. Jean de Dieu ni umwe mu baturage bandikiye inteko ishinga amategeko. Navuganye nawe ntangira mubaza impamvu bahisemo kwandikira umuyobozi w'uru rwego rw'ubutegetsi. Twebwe twanditse mu rwego rw'uko twandikiye inzego zose, ntitwagira igisubizo na kimwe tubona. Iyi baruwa mbere yo kwandikira umuyobozi w'inteko ishinga amategeko, izindi nzego mwandikiye ukavuga ko mutabonye igisubizo n'izihe? Twandikiye duhereye ku rwego rw'akarere dutuyemo ari nako kadusabaga kwimuka. Ubwo ni akahe? Ka Gasabo. Twandikira umujyi wa Kigali, twandikira Minaroke, tujya mu urukiko rutubwira ko tutubahirije ibisabwa kugira ngo rwakire ikirego cyacu, rudusubiza mu nzego nanone, turongera turazandikira. Ariko icyane nyamukuru cyatumye twandikira inteko nuko noneho twamaze kubona ko imitungo yacu bayifashe nk'imitungo iri mu manegeka. Ntabwo twebwe imitungo yacu iri mu manegeka kubera ko ni imitungo iri ahantu umushoramari ashaka gushora imari. Turavuga tuti rero kubera ko izindi nzego zose tubona zisa n'izatwirengagije, reka twandikire inteko ishinga amategeko nk'intumwa ya rubanda, ari naryo jisho ry'abaturage, turebe ko hari icyo bazadufasha mu bibazo turimo. None iyo uvuze ko ngo bababwiye ko ubutaka bufatwa nk'uburi mu manegeka, ni ibintu mubwiwe uyu munsi cyangwa bari barabibamenyesheje mbere? Nta nubwo twabimenyeshejwe, ngira ngo abantu bose bumvishe disikuru cyangwa imbwirwaruhame zatanzwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali na Minaroke, bavuga yuko ahantu dutuye rwose mu buryo tugomba gutabarwa, ndetse banavuga yuko nta bintu byo kuganira ku bintu by'indishyi tugomba gukurwa mu kaga. Aha dutuye i Nyarutarama nta kaga gahari kuko ni ubutaka bwabazwe mu gihe cy'imyaka 3 ishize. Twebwe dukeneye ko duhabwa ingurane y'ibyo twashyize ku butaka bwacu, kubera ko mu by'ukuri amategeko ibyo ateganya, dutuye ku butaka bwagenewe ibikorwa by'inyungu rusange. Tukaba rero dukeneye ko ubuyobozi bwakubahiriza amategeko ajyanye n'ibikorwa by'inyungu rusange, ubundi tukishyurwa indishyi zikwiye tukimuka. Ntabwo twigeze tunangira, nta nubwo twigeze twigomeka ku buyobozi ngo twange kwimuka. Ikintu cyabaye nuko tutigeze twumvikana indishyi ikwiye ngo tubashe kwimuka. Ariko niba amanegeka abaye uyu munsi Nyarutarama kubera ko ari umushoramari umaze imyaka 3 ashaka, ntabwo twe twabyemera gutyo kubera ko tutigeze tubarurwa nk'amanegeka. Hari igice mu by'ukuri cyari cyegereye igishanga cyabaruwe kuva na kera nk'abantu bari batuye mu manegeka. Abo ngabo bamaze gukurwaho, bahawe uburyo bubafasha gukodesha amazu, ariko abasigaye bafite ibyangombwa byabo batuye ku butaka bugomba kubyazwa umusaruro, turasaba ko twahabwa indishyi ikwiye nk'uko biteganywa n'amategeko, ubundi tukimuka. Muri bangahe aba baturage mwanditse iyi baruwa? Iyi baruwa yanditswe n'abaturage 124, ariko abandi baracyakomeza kujyana amabaro yabo ku nteko, buri umwe ku giti cye.
ubwo mu gihe ibyo byose bitarakorwa ubu mubayeho gute aho ngaho mu mazu yanyu? Ubuzima bwacu burakomeje, ariko ntabwo nakubwira ko hari ibikorwa by'iterambere bihari, kubera yuko ntabwo wemerewe gusana umutungo wawe, ntiwemerewe kujya muri banki. Mu by'ukuri abenshi muri twebwe, nanjye ndimo, twakoreshaga amadeni ya banki, ariko ibyo byose mu myaka 3 ishize byarahagaze, nta kintu na kimwe twemerewe. Unarebye no ku isura urabona ko turi kugenda dusubizwa inyuma n'uyu mushinga. Jean Dodier Shikama, umwe mu baturage bandikiye inteko ishinga amategeko. Twagerageje kumenya icyo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga kuri iki kibazo, ariko ntabwo twari twabona utuvugisha mu buyobozi. Turacyakomeza kugerageza. Tugume mu Rwanda rero. Perezida w'icyo gihugu Paul Kagame ari kumwe n'umuherwe w'umunyamerika Howard Buffett yafunguye ku mugaragaro umushinga w'ubuhinzi bwa kijyambere mu gace ka Nasho kari mu burasirazuba bw'igihugu. Ni umushinga ushyize imbaraga mu bikorwa byo kuhira imyaka hakoreshejwe imirasire y'izuba, dore ko aka gace kari kasanzwe karazahajwe n'ibihe by'izuba rikomeye rigira ingaruka ku musaruro. Uyu mushinga nubwo wafunguye uyu munsi, ariko umaze imyaka igera kuri 4 mu bikorwa, kandi ngo wahinduye ubuzima bw'imiryango irenga 2,000 mu karere ka Kirehe, mu mirenge ya Nasho ndetse na Mpanga. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa uri Kigali. Uyu mushinga watangijwe ku nkunga y'umuryango Howard Buffett Foundation w'umuherwe ufite aya mazina, watangirijwe mu gace ka Nasho kari ku mupaka u Rwanda rusangira Tanzania. Ni agace kari gasanzwe karangwamo uruzuba ku buryo abaturage bahoraga bataka inzara. Nyuma y'imyaka 4 uyu mushinga utangiye ibikorwa byo kuhira imyaka, abaturage bavuga ko umaze kubahindurira ubuzima. Fulgence Nyirimanzi ni umwe muri aba bahinzi. Mbere rwose twahuraga n'amapfa cyane, ndetse ku buryo nta kintu twasaruraga. Ubu tuva kuri toni 5 tweza kuri toni 10. Duhinga ibigori, ubundi tugahinga ibishyimbo na soya. Amafaranga nakuyemo ubu naguzemo ubundi butaka bwa hegitari 2, ndetse ubu ngubu ejo nasaruyemo toni zigeze muri 14 z'ibigori. Uyu mushinga ufite agaciro ka miliyoni zibarirwa muri 54 z'amadolari, ariyo yagereranywa na miliyari zikaba 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mushinga ukaba ugera ku baturage basaga 2,000 bo mu mirenge ya Mpanga na Nasho mu karere ka Kirehe. Umunyemari Howard Buffett avuga ko byagezweho bisa n'ibitangaza, dore ko n'abawubonaga nk'udashoboka. Uyu mugambi wateye imbere kurusha uko navyibaza. Barambwira ko hari abarimyi bashobora kwimbura itoni 10 z'ibigori kuri hegitari 1. Ndibaza ko nanje hari izo nkeneye kubigirako. Ndibaza ko umusaruro baronka uruta uwo ndonka iwacu. Ibi nta muntu yari kwibaza ko bishoboka mu myaka 5 iheze. And it's been a great success. Perezida Paul Kagame we yashimye cyane uyu muherwe kubera iki gikorwa cyahinduye ubuzima bw'abanyagihugu benshi. Yavuze ko guverinoma igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mushinga ukomeze gutera imbere. Reward for you and for all those who are doing their best to make this inyiturano kuri wowe cyangwa se abandi bagize uruhare kugira ngo uyu mushinga ushoboke, ni ukubona aba baturage bamwenyura, berekana icyo bashoboye kugeraho ku rwego rw'umusaruro. Tugomba natwe gukora ku buryo uyu mushinga udasubira inyuma. Nta n'umwe utarabonye akamaro kawo, nko kuba umuntu yava ku biro 500 yabonaga ku mwaka ubu akaba yagera kuri toni 5 cyangwa zirenga. Umushinga wo kuhira imyaka hegutse mu gace ka Nasho ubukorerwa ku buso bukaba hegitari 1,200. Gusa uyu mushinga uzagenda waguka, dore ko n'abaturage bagenda bongera ingano y'amasambu yabo ahingwa. Mu rwego rwo gushyigikira uyu mushinga, Howard Buffett amaze no gutangiza ishuri ryigisha ubuhinzi bugezweho riri mu karere ka Bugesera. Aha naho hakaba ari mu burasirazuba bw'igihugu. Jean Claude Mwambutsa, BBC GAHUZAMIRYANGO i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Mbere kuguma aho ngaho i Kigali, ariko tunagihari nyine mu makuru, reka mbararikira ibyo tubahishiye mu ikinamico runana y'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye umwana wanjye Karemera mu muziki ko. Urumva twamuzize ikinyabazo, ubona agira iki? Mubwira cike mu rugo rw'umwana wanjye. Ariko umuntu ntakanyira n'inzira iwanyu kuko mutamushaka. Kuba warabonye ntambutse ku irembo kwa Shyaka nibyo wakuririje. Biratangaje ko ntuhakana ibintu uzi Karemera. Urumva kandi bifite ibimenyetso bifatika. Urumva we ntuzi no kubeshya rwose. Ariko Shyaka, ndakumva mama. Reka nyirabazungu y'amafoto yemwereke rwose. Ni 12:45 kuri BBC.
uyu munsi turakomeza urukurikirane rw'ibiganiro byihariye ku bagore bazobereye mu bumenyi bwa siyanse mu karere k'ibiyaga bigari. Ni muri gahunda yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore wizihizwa ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'abagore Yvette Kabatesi araganira na Pascazi Nyirahabimana wize iby'ubugenge cyangwa physics. Pascazi Nyirahabimana ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubugenge cyangwa physics. Kuri ubu Pascazi arimo gukora icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa PhD, akaba ariho akora ubushakashatsi ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu myigishirize ya fizike cyangwa ubugenge. Ni umwe mu bagore bake mu gihugu babashije kugera kuri uru rwego rw'amasomo. Pascazi usanzwe ari n'umubyeyi w'abana 4 avuga ko nawe ubwe mbere atigeze atekereza ko yageraho. Ntabwo nabitekerezaga cyane ko twebwe ntabwo twigaga ufite intumbero, kuko no kwiga icyo gihe ntibyari byoroshye. Twageraga ku kigo rero bakatubwira bati kuri iki kigo hari iri shami banshyira mu mibare n'ubugenge. Urumva nibyo banshyizemo, ntabwo ari byo nijyanyemo. Nza kugira amahirwe iryo shami nsanga rihuye n'ukuntu meze ngewe imbere. Jenoside yabaye ngeze mu mwaka wa 4. Ariko ukiri umwana warotaga kubiki? Nkiga mu mashuri abanza, umuntu wari uhari wize amashuri menshi yari mwarimu. Nge rero naravugaga nti ngize amahirwe ngatsinda amashuri yisumbuye nazaba mwarimu. Sindoto nari mfite, urumva ko byari ibintu byanjye, ahubwo iyo ukora ibintu bigeraho bikakujyamo, kajya numva nshaka kuzaba mwarimu. Wabigenje gute rero kugira ngo ugere aho urubu mwarimu navuga ko wo mu rwego rwo hejuru rwa kaminuza? Murumva ko nize imibare n'ubugenge mbere ya jenoside kugera mu mwaka wa 4. Jenoside ibaye sinagize amahirwe yo gukomeza kuko ababyeyi banjye barabishe, nsigara njyenyine kandi ngomba kurera abana navukanaga nabo. Nahise ngewe ndakomeza amashuri, ahubwo nubaka urugo mu 1995. 1996 ndabyaye, ariko twumvikana n'umugabo ko agomba gusigarana umwana nkajya kwiga. Umugabo wanjye rero ndamukunda cyane, nawe yaramfashije arambwira ati ubwo ushaka kujya kwiga ndakure kujye kwiga. Nagiye kwiga rero urumva afite n'umwana. Ibyo bintu byombi byaramfashije kwiga cyane, nkavuga ati ngomba kwiga cyane nkazarangiza amashuri akamfasha guteza imbere ubuzima bwanjye ariko n'ubwo umuryango mfite. Hanyuma ibibazo wahuye cyane nabyo ni ibihe muri uko kwiga ubwo bumenyi physique? Uri umudame, ari ibintu bitoroshe cyane, n'ubusanzwe bivugwa ko ari ibintu biri hejuru yabo. Ibibazo nahuye nabyo bikomeye ni imyumvire y'abantu batandukanye. Ntibumva uburyo umugore ajya kwiga ubumenyi, kandi ntibumva uburyo ushobora gufatikanya kwiga ubumenyi n'iyindi nshingano. Ayo magambo yabo rero yabaga ari urucantege. Nari umubyeyi, ariko ndangije mu mashuri yisumbuye nize kaminuza. Ndayirangiza ndayitsinda, twize turi abanyeshuri 15, ni njye nyine nabashije kubona amanota yo hejuru. Rero wakwibaza uti ni gute umuntu ashobora kubona amanota yo hejuru mu bahungu 15? Ari umukobwa cyangwa se ari umudamu umwe wenyine? Barabivugaga nkumva ndabyumvishe, ariko yambaraga insunika igatuma ntabiha agaciro. Nk'abana b'abakobwa bakiri bato, niki wababwira nkabifuza kumera nkawe cyangwa se kugera aho ugeze? Icyambere ni ukwirema mu icyizere. Ikindi cya kabiri ni ukumenya neza ko ubishoboye, ukamenya ngo mfite ubushobozi bungana n'ubw'umuhungu. Yakwandika nanjye nkandika, yasoma nanjye ngasoma, ikintu yakora nanjye nagikora. Rero nkavuga nti abana bakiri bato, ikintu cya mbere b'abakobwa mbasaba ni ukwitinyuka. Nkavuga ko rero abana b'abakobwa b'iki gihe bo bafite amahirwe. Ngewe nagendaga ntafite uwo ndeba, ariko bo baragenda batureba imbere. Ubwo babafite rero nibabegere, babafasha ari bo twebwe kugira ngo ejo aho turi nituhava azahajye. Pascazi Nyirahabimana, umwe mu bagore bake mu Rwanda bize ubumenyi n'ishami ry'ubugenge. Ni hano rero dusoreje. Muramukeho. Uramukeho nawe Yvette ndetse na Pascazi Nyirahabimana mwaganiraga ni namwe mugejeje amakuru yacu ku musozo. Ariko mbere yuko mva muri studio nababwira ko umukuru wa leta y'Ubudage Angela Merkel yavuze ko abaturage bagera kuri 70% bashobora kwandura icyorezo cya coronavirus gikomeje gukwirakwira ku isi.
aya makuru utashoboye kwiyumva ajya kuri BBC Gahuzamiryango, ujye kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook ushakisha BBC Gahuza. Yarabona Mark niyo nkuru ndi Prudence Ngiyumva mu buhanga bw'ibyo twafashijwe na Mark Ligard. Wakoze kwita mu BBC Gahuzamiryango rarya.